HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Tuni August ni sim som ni logup ni khu a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chom kilah khom ho Tengnoupal district saivam khu a 11 Indian Reserve Battalion IRB headquarters sa ding ti ato ogun kinai Tengnoupal Kuki Civil Society Organization CSO hon hatain adaudal ovin hichi to ogun to kisai in alhang mi pite Civil Society Organization hausa hole Assembly Constituency MLA to ki haumat na imacha ampoitin ase ubin hi hilaimuna IRB headquarter koiding kiti hi thilne ohipon alhang mi pite het sa le pha sa lom nga hin thangsung ki vai homna gambe chungchang khanto macha na le community sung aphalam asilam a hata a hin to kha ding in asai uve hitabang ki thulo an hi elected representative le civil society organization hoto ki homat masat nga hi gamsunga chamle lungmon ahung umdo ting le saivam hi halang lokchau tuipi village sejongle state force ho umnading headquarters samo hipoi hitia to gun le na to ke bol masang a transparent ta lungial naiding khalakhat ki ho to masat ding chele khalakhat ki za tu puma kithu za masat nga hitin Tengnoupal CSOs ho chun asai kirove Hisin Manipur Sarkar Aheloute kisai pi authority hon gamsunga chamle lungmon ahung umdo ka sia hichito ogon hi ahungai phat divin angi ovin hithulu na akinei masang a komite le gamkai mite lungyal ngaidan het masat ding amho Phalna le no na la masat ding in asai ovin hi hitabang sarkar project ling ta ho chung chang hi Tengnoupal district mi piten ahead u angai zin district sunga cheng community ro sin kanum ta ve ati teng ulabau na to le to gun ho aban ban a machal sa theiding hiding a hi izem ta sarkar in Tengnoupal district mi pite lungel ngaida na sa lawa akoiza 11 IRB headquarters sa ding to gun ati zom teile hata kidodal ding hicha dailo Thusoh hong umdo le sarkar in mo akipo ding ahitin Tengnoupal CSOs hon asai be ovin hi kyo ha na le transparent ta kinop to na ka sia na to imacha panlo lighting in Tengnoupal district CSOs hon Chief Minister kisai P Minister ho Chief Secretary Director General of Police le authority ho hing a team na ananei ovin hi mi pite dailenge he pi puma Tengnoupal district mi pite thakhel a CSOs hon team na anei u sarkar in kho sa ta a gelding in asai uvin mabana hi chu hi dan to ki to a democratic ta a hung ki sei na lighting a hi tin zong asai uve IRB headquarters sem do ding akida hi pon amawang gamsung thulala ahung thipdom gamsunga chamle lungmon ahung umta akiti tingle sem do mo a hi poitin Kuki Chief Association KCA Tengnoupal Molnoi area Welfare Council MA WC Tengnoupal District Hill Tribal Council More Kuki Women Union Human Rights Tengnoupal District le Kuki Students Organization Tengnoupal District itho khom a thu ponchun asai in a hi WCK CSO Ukraine achi sal hazing ni sim somni la li 2026 ni kho a Leplen Thusoh sangte indem na anaizin chule Sena kai thil village secretary in heche Thusoh chungchang thu asai na azong mi poi khil na the hi ati kiloi khom na in asai dungzu in hazing ni sim somni la li 2026 ni kho zan khang ni dan som le ni le minute som ni don a chu NSCNIM kadar ho Leplen gamsung ahung luzo uwa Leplen le tingpi bung ki ka hlang le hlang ki so du na mun ven bitna Kuki zo village volunteer li chu ana kol uwa thal a anaka na uwa volunteer khat Leplen khumi jang sat chu ana ki tong kha in asezin ito kilhon chun kiloi khom na hin hi chi chung cha nga hi FIR khat azi lut a chule si nei lang nei na be a kin gang ta a khul chil na ding ange en hi Sanakai Thil Village Secretary in Thusoh chungchang asain a agam kaila a
132 Battalion BSF Manipur Rifles to Manipur Police Hotam ta aki koising banga Kuki zo volunteer hon am holang abulu zo dana asay na chunchanga WCK CSO Ukraine do na asimin hijatil so umdana se hi apotchi na di ta umlo alungel su to asay hi ati chule kiloi khom na hin buluna hongki bol na phatchunga zong thudo anei in asay na Kuki kho songmun Leplen to song per akona security force ho la do hikal nigup zawa ahung umhin amho chalo na apon do hi ati in chule security ki koidan chunga ki ba lo na umin ango in chule circle thil abol dan chunga zong do na tam ta ase min hi thazing ni simsom milali ni hu a tapoku ki a NSCNIM ho khutnung dan a ki seina in ki halna thil so aseina achun ki loi khom na hin indo NSCNIM ceasefire hi territorial jurisdiction Aheloute ukhur Aheloute zongle manipula mun khat pawa galman cha manga cha lo theine ding a Phalna api hi poizong ati hito kilhanchun WCK CSO ukhruin NSCNIM kader hop manipura ipithane nanui a chatlo hiwham ti hi state to central sarkar in ahil childing ang en chule hin khotam ta kichan hole neila go kisumong pi ho chunga mo po na ala ading zo ang en hi Manipur akon ang New Delhi aga kalsung civil society ki loi khom na somlali akon representative hon simpat nichun Ministry of Home Affairs a officer hole Union Minister Kiran Rijizu anaki mupi obin Manipur a census exercise pol masanga National Register of Citizens NRC update bor masading in nge na anay ubin hi delegation ho chum Meitei le Naga civil kiloi khom na chumchuma kon hibin center hinga census le delimitation exercise aki bor masanga India midi ta ho het do nadia NRC update bor masading ange u hi CSO somnali a convener Santa na hapam in asay na delegation hin census NRC le delimitation process ho hi ab banay cha MHA officer ho to khona kanay uve ati census delimitation exercise ki bor masanga National Register of Citizens NRC update bolding danjong MHA officer ho to kasay khom uvetin nahapam chun asay e phat chom khat zo chun delegate ho chu Kiran Rijizu to akimuto ubin avai kondo alona zi u asay ubin NRC kun a India mi di ta ho het do the hidan asay pi ubin hi identification process agibol masanga delimitation exercise khat cha gibol thei loading a hitin asay ki e political lamkai dang ho to ki mutu ding to gon an neidan na pom chun asay in chule BJP president Nitin Nabento ki mutu ding aday sa adan uzong asay in hi gel do thei khat chu ati sawa hom ni chun kabui union rongmai naga youth organization manipura kun representative ho pannan CSO somlali a representative hon New Delhi a party lamkai ho to ki mutu ding in anavai kun ubin hi avai kun ni kho ova kom union manipula presidential to komin delegate ho hi NRC census to ki say a center to ki holding a kakalso kahi vetin an say a NRC hi thilthu pi ta le poimo ta hin hi chu hi misosin i het chu nga hi tin kom chun asay be in hi Iran te sumti chu real value na sata a aki nim tolhan in tu le tu hin parallel market na Iranin real 2.02 million le US dollar chain khana ki bongzo bin hi zitun hata a Iran economy hi sunan apangin kumsunga 68.9% inflation rate ti chu thilman sangta akal sang a sum value hinim jing ding in amta na hi chana sum gun a hi nim na zi hi alhang pi a US dollar gup lam ang ki buiza tui chung kong kai mun hore thaupu kong holam pi kha pi ahina bana US in economic sanction nasata a chung uwa ata khumzi ahi pe in hi hiti hozi a Gamsunga officer exchange rate akon chitalova chule nitin mi pi te ngai cha izakai man
khanjing le local financial system chunga mi pite ta asana a ta lawzia Iran economic hi paralysis dimun a do ogu chu hitai adi a US in Iran viable te dauna a tha bi a economic di day ti chu US in koigam koikiloi khom na hile Iran to ki kom thei talauding yamta azuilo omle US dollar based financial system a kon peido ding atiu hi hito kilhan chun a pena ding in US Treasury Department in changwala mi som group companies le konglen adia Europe China Hong Kong le UAE a kon Iran te to sumkor veina a ke matna nei ho chunga hichidan chu ata khum nga ubin hi achi sa Friday ni khu a Nigeria Gamsung dekira khwa Muslim te hobu moksa ke laina nei lai mi jagup lam puimang an hi zo zan hi Sunday ni khu chun mi puimanga ke sei thal choi ho loi chun gamang a omna ba kun akap do video chu en so do ovin hi avela cheng hon hitabanga ki buluna ki puimang na hi ki zom thal a thal choi ho chun a hin chi la pi ubin a sejun video footage a chun chapang ho ka gin akizan chule mi puimang thal choi ho chun hausa pau tho in ama in sumi te ki holding ovin asai uve akiti hichi video chu Facebook le WhatsApp ma kun thang do ahin se chun amun amol le aphat chat het zo hi puizong akiti he thei chu Nigeria Gamsunga hi gagu bol geng hon hi tabanga hi mi puimang na sumlapai demand bol na hi achila pizing khanu chu hin chule ho thu a zong Christian ho chunga gim nei le melseta buluna tol thana chila jing na mun khat zong hi Jani August ni sim som ni langa ni khochin US karsat thilpo huikung len le changkang ta L4C17 Globemaster chu Moscow hopia Nukovo airport analeng lutin hi hichi huikung chu Latvia Gamsung Riga a ki pando Moscow khopi analeng lut hin asunga mi apo ham Aheloute thillalo apo ham ti koiman a hepo ekiti hinla thulut khanin CIA Director John Radcliffe through Moscow a meeting ding chi a hin atin ama hi agency an to na alo zawa pat Russia a ato ki ba pi ho to ke holding a China masapen jong a hi ati alangkhana CIA Pentagon le Kremlin a kon ipithu ipizia ki hogo uhamti mi pi het sa ima anei pobin hi het theidin tun kha pena ding US land na Russia analen luchu achi sa January hasunga ahitan Russia le Ukraine ki ka chamna thu ke holim ding a US Special Envoy teni Russian President Vladimir Putin to kimutuna nanai uchu hi datma ta chu tu dimona adi a Ukraine le Iran thuzi agam te ni ki ka ohoi molai ta thil so hisin mi tampi lung sunga lungial aza za akon in hi China in Taiwan agama akisima akho dungzuya hunama hisogla la ding ti lungial anai jinglai jin Taiwan in China akon ki ven na ding amaho ta in agisi mo strong bow kiti hypersonic interceptor anti-ballistic missile system chu a air defense u suha be na ding in amachar pizing ve hichi air defense system hin tactical ballistic missile ho agam lat dan kilometer somsagi chana aka pha the hin tu a nei saw patriot missile le 10 kung 3 system to ke thoding chu hi hichi missile zakhat le somni lage semdo na ding in Taiwan Defense Ministry in US dollar 1.13 billion legislative approval adding in apodo otave Russia adinga thima ta thilso in achi sa August nisim som milali ni khu Ukraine Independence Day ni khun Ukraine himpan Beijing Western gamho adia UK Prime Minister Andy Burnham le EU Council President Antonio Costa hon ta sata in pan analavin chule France le German palai hon virtual in pan anala obin hi
chule am hon Ukraine ki thopi sing ding military le political lama zong phat sot pi zong le dim pi sing din ading uve President Zelensky in haulim na a kiloi khom na gam hon agang theipe na air defense system le interceptor missile ho tanglova Russian te missile bulu na akun akiven do theini ding over api va ding uvin ange in hi adom but nan Britain le France akithopi now asugang ding bin asejun chula Ukraine in agamsung za missile akisim pungwa theini ding over technical support api ding bin zong ase uvin hi Dunia ding in Thusoh HB akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe